asehlukanise lisondvo nendumba. Lisondvo yindzawo yaNkulunkulu la kukhonela khona abazalwane basebenzisa moya longcwele. Kodwa indumba yindzawo lapho kutholakala khona tinyanga nabothokoza basebenzisa moya webudloti. Ungeke ke ukwethwale kokubili ube yi2 in 1. Uthwale moya wemadloti uphinde uthwale na moya longcwele. Nangabe ukhethe kuba inyanga hlala endumbeni usebende khona uloye uganza imithi uhambe emahlathini yofuna imithi ungayi esontweni ngoba utawumikisa lo moya wemandimbandimba lesontweni uye nalabo zamzam bakho le esontweni kungakho emasonto sekadumekile sekugcwele ukuthakatha emasontweni sekugcwele yonke le ngilokuthi kusuka tinyanga tishiye tindumba tato tiye emasontweni nakhetha phela nakhetha kuba bathakatha nakhetha kuba tinyanga senifunani esontweni nangabe nifuna ke esontweni qalani kuqala nilahle lemimoya yebudloti imoya yabozamzam imoya yemandimbandimba imoya yabothokoza bese nitalwa kabusha niyasinziswa seniyahamba kinesontweni nimukela moya longcwele ningayi ningimitolokoco nigcwele imoya yemadloti nisijungela emasondvo hlalani etindumbeni ninake kuloya khona ninake kuthakatha khona ngeke nibe yi2 in 1 nibe yikhombo akunakhombo lapha.